kati huyo kasasiro wuno tuli kudwaliro wano kasasiro wuno Irwarire eri nirukora abarwaire buri zoba abari hagati ya 58 na 80 ekibari kushoborera ngu nibatunga okuteganisibwa okujanjaba abarwaire omwanya ogufunzire omwijurano ebyombeko ebitari hamutindo ebirukutura kandi nobumwe abarwaire abendwara zona nibakebererwa omwanya gumwe nokufunirayo omubazi ekibari kugira ngu tikyakubere kityo ahabwo kuba buri murwaire nayetenga okukorwaho wenka omwanya ogw'ekihama era abakyala watonya musana bwe gwaka netutuya nafena netugwawo bugwi nawo si ekifo ekirungi tusaana okukoleramu bwe tutuuka mu kuzaalisa abakyala gye tubazaalisa wafunda nnyo singa wajja omukyalo omulala tulinawo akatanda wa bbali ketweyambisaako bamwe ombaturage abarukozesa irwariro eri bagira ngu obwire obwingi abakyala na munonga benda nibateganisibwa babahikira omu bunaku bw'okuzaara abw'okwijurana kw'abarwaire batyo bashaba gavumenti ngu ebateekateekeho ebakorere irwariro ery'omutindo abakazi kuzaara oshanga omuntu oyine ekironda abyame n'omurwiro omushozi omuntu obu batomera nawe ari nowenda owaruga kuzaara hatushanga obuzibu bw'amaani obumwe okuzaara kurema kuba noba noreeba ebizibu bingi barebe bahikaho okuzaara kuremera oshanga wakusindika hare izwaro turimu omubazi k'okuhikaho eizorwire omushwiza ononda kuzaara orwire buri ndwara za puresha za shukaari bakusindika mbara bakusindika sembabure kandi twine irwaro tukaza kuzaarwa twashangaho nobura hati irwarire ririho konka tiine kirikutuyamba ekirikuntangaza twashanga twine memba wa paramenti amazire emyaka 25 konka irwariro tiharimu ntebe tibiine ebitanda noshanga omugwiraro abyamire na nowaruga kuzaara omushaija arwire omushaija abyamire nowaruga kuzaara mwana obwenu murangu twine obwenkanya omurwa omuyaga omukyara Rosie Nantume omu habakoriireho aha irwariro eri nagira ngu obuzibu obundi obubeine tihariho itaka aha irwariro eri ririkubaasa kwombekwa ate yashaba gavumenti ngu ebafunire itaka eryayo eki nakyo kibaase kukorwaho ahabw'okuba nikikokoosa enkurakurana lyaffe lino lyandibadde likulakulanye naye olw'okuba nga tetulina ttaka lyaffe lya bwannannyini ensonga lwaki eddwaliro lyaffe terikulakulana kandi we Brigadier General oyahumwire Emmanuel Rwashande nagira ngu omuhendo gw'abantu abarikufeera omu marwariro nigweyongyera ahabw'ibura ly'amaizi aha ky'amashomero naho ashabire aba UPDF okubakwatiraho n'okubiikiriza okwombekaho eirwariro okushasha okurya hano kwingi twenda ngu minisita obwe twikirize kutwombekera irwariro obutugize nabo kugigambirira ekatwombekera irwariro hariya bahereze kusayininga endagaano na UPDF twenda nga barafutyeho okuyamba embeera y'abantu kuhindukaho yashakwa Juliet Namale omuri Sembabule.